Rwanda rwatangije ubwikorezi bushya bw'ibintu n'abantu mu minsi mike ishize. The first electric self-driving air taxi. Akamodoka akadege ka mbere gakoreshwa n'amashanyarazi kitwara ubwako. Ese igiciro cy'uru rugendo kizajya kibarangaye? Ibi bivuze iki ku Rwanda, ku banyarwanda? Urashaka kumenya ibitangaje kuri ubu bwoko bwa transport bushya u Rwanda rutangije? Utekereza ko ari uruhe ruhande rwiza rw'ubu bwoko bw'ubwikorezi? Reka tubisobanure mu kiganiro cyacu. Inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35,000 birenga by'abadukurikira. Uratekereza iki atari cyo gihe cyiza ngo nawe winjire mu badukurikirana buri munsi? Niba usanzwe utarimo, kora subscribe twikomereze, kuko turi Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turuta byagutse kandi tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wowe utarakoze subscribe uyu munsi. Africa's first public flight of a self-flying electric air taxi. Utu tubaye tumodoka twa mbere twigurutse ubwatwo twa mbere muri Afrika. Uyu munsi dutangire mu Rwanda. Bigaragaza neza intego y'igihugu kiyemeje yo guhinduka umuyobozi mu by'ikoranabuhanga ndetse no gutanga ibisubizo mu gisate cy'ubwikorezi. Transport. Itike y'imodoka yo mu bwoko bw'indege izabigura ngahe? Dore iki ibi bintu bivuze ku gihugu nk'u Rwanda. Ibi ni ibintu bizahindura cyane kandi bigakemura ibibazo nka ambutiyaje cyane biboneka mu mijyi. Byakozwe mu mufatanye n'ikigo cy'Abashinwa cyitwa China Road and Bridge Corporation CRBC ndetse na Ihang. Bisa nkaho u Rwanda rutanga isomo ku bindi bihugu. Mu busanzwe u Rwanda ni igihugu gifite intego yo gukoresha ikoranabuhanga mu kuvanaho ambutiyaje mu mijyi, guhuza imijyi n'ibyaro byoroshye, ariko kandi hakoreshejwe uburyo butangiza ibidukikije cyangwa se ikirere. Niyo mpamvu ijambo amashanyarazi usigaye uryumva henshi. Expected cost. Dore igiciro biteganywa ko urugendo ruzajya rutwara uri gukoresha uburyo bwo gutega cyangwa se bw'ubwikorezi. Nubwo serivisi nk'iyi ikiri mu kugeragezwa cyangwa se mwigeragezwa, hari ibyitezwe mu buryo bw'amafaranga ku muntu wese uzakenera iyi serivisi. Ikigo cya Ihang EH 216 akarongo S ubwacyo kiteze igiciro bwa mbere na mbere kiri hafi y'amadolari 200,000 by'amadolari y'Amerika. Na buri kilometero kimwe n'igice kuri buri mugenzi gishobora kuzaba gifata hafi y'amadolari 5.73 metero 1,000 zonyine. Gusa byitezwe ko iri koranabuhanga uko rizagenda rikwira hose rimenyerwa, igiciro gishobora kuzamanuka kikaba cyagera nko ku madolari 0.44 kuri buri kilometero kimwe n'igice kuri buri mugenzi. Iki ni igiciro fatizo ku ikubitiro bishoboka cyane ko kizanahinduka. Bimwe mu bintu bitangaje uzatangariza umuntu wese kuri ubu bwoko bw'ubwikorezi. Ubusanzwe babwita taxi zo mu kirere, imodoka ziguruka, eVTOL. Iri zina uryanditse muri Google EVTOL ndende izahita ikubwira iti electric vertical take off and landing. Uyirebye neza imeze nk'indege, gusa biratandukanye cyane. Nk'indege zisanzwe zikenera ahantu hanini ngo zihaguruke. Nk'izindi ndege nka kajugujugu zirasakuza cyane, gusa utu tudege two duhaguruka kandi tugaparika byihuse cyane tutavuye hamwe. Ni nka kumwe uhaguruka mu ntebe. Ntibigusaba gusaragurika cyangwa se gufata umwanya munini. Ntibigusaba nyine umwanya munini ngo ubashe kubikora. Ni nka kumwe drone zihaguruka. Dukoresha amashanyarazi ku buryo tugenda nta rusaku kandi ntitwanduza ikirere. Nta myuka yanduza ikirere na gake dusohora, bitandukanye cyane n'ubundi bwoko burekura ibyotsi biva muri motel. Nyinshi muri izi ndege nto zitwara abantu cyangwa se zitwara ibintu ziritwara ubwazo, nta mupilote zisaba. Zigenda kenshi mu nzira ibisa naho yarapanzwe cyangwa se ibisa naho yapanzwe neza ku buryo ikiguzi cyo gushaka abatwara izi ndege kivaho. Ibi binatuma ingano y'umutekano no kugera iyo ugiye uyirimo cyangwa se uturimo yiyongera cyane. Urban air mobility. Ngiri jambo rikoreshwa cyane mu nganda ziri kubaka bene ubu bwoko bw'ubwikorezi. Ntago bakora indege nk'indege gusa, ahubwo banakora ibibuga byazo cyitwa vertiport. Ama application banakoresha bafata amatike cyangwa se babukinga amatike mbere y'urugendo n'ibindi. Usibye nk'uburyo bw'ubwikorezi, utu tudege tuzajya tunakoreshwa cyane mu gutanga serivisi zikenewe byihuse nk'izo kwa muganga.
tuzakoreshwa cyane mu kurokora abantu ndetse no gushakisha cyangwa se no gushakisha mu bice bigoye kugerwamo nk'igihe nk'ibiza byageze mu gace cyangwa se mu gihe cy'ibiza n'ibindi, nko gutwara ibintu cyane cyane mu mijyi icucitse ni ibintu bigoye. Gutangizwa mu Rwanda. Mu Rwanda ibi ni ibintu byatanze urugero cyane ku isi ndetse no ku bindi bihugu, gusa bisa naho hakiri akazi kenshi. Bizakenera ko hashyirwaho amategeko menshi ndetse n'igenzura rihagije. Ibikorwa remezo, guhindura intekerezo z'abaturage kugira ngo ubu bwoko bw'ubwikorezi babumenyere cyangwa se bumenyerwe na bose. Uratekereza ibi bintu abantu bazabimenyera vuba? Electric air taxi. Télé Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi twese tukabana mu isi tujijutse. Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe